Suratu Shu'ara makkiyatun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratu Shu'ara kangol kadi kongol makkiya. Ngol wi'ilama suratu Shu'ara sabu fi yimoɓe no janta e nder maggol. Tasin mim wallahu alam bi muradi. Allahumma siwana woɓɓe innayi ka tafsir ta on ko tuluhu wa qudratihi, sin on ko sana'uhu, mim on ko mulkihi. Kono ko raɓɓiɗi kon wiide huruful munqati'a wallahu ala wa alam bi muradihi. Tilka ɗum ɗo ayatul kitabi ko ayaji deftere nden ni almubini feeñude. La'alla kano gasa anno Muhammadu bakirun a ɓittine nafsaka wonki makin Allah yakunu fi ɓayɓe wonali mu'minina gomɗinɓe. Inna shasi meɗe yiɗi nunazzil min jippinayi alay me dow maɓɓe mina sama immorde kasama ayatan mande fa zallat wonta anagum daɗe maɓɓe ɗe laha wonande nden mande habinata ko ɓe yankinaniɓe nde forcé mi mana si meɗe yiɗi men doolayɓe ɓe jaɓa kono min watta ɗum. Ibnu adama on no taga accira alkhiyarata suɓagol ko ɓurani mo imma shakiran wa imma kafuran, ko imma o suɓike lawol yeddirgol ngol, imma o suɓike lawol yettirgol ngol. Inna hadaynahu najdain, min fewnimo e laawi ɗin ɗiɗi. Hande kadi ko suɓiwo no wallihi ma tawalla, min fewtiname ka o fewti ɗon. wa ma yatihim aɗa alɓe min dicrin immorde waji min arrahmani immorde kalla muhdasin kesu fuɗɗungu illa kanu sonaɓe laarki an he gonɗon kadi mo orodina ko ɓe ɗurniɓe. fakat kaddabu gomɗiɓe fenni fa sa yatihim aray ka ari ɓe amba o habar ma kano konko ɓe laati bihi muɗum yastahziuna heɓe jala. awalam yaraw eɓe yiyali ilal ardi faade leyndin kam ambatana ko jel woni komin fuɗini fiha e mayri min kulli zawjin immorde kala noniji karimin labaɗi tedduɗi. inna fi dalika ande woni ɗum ɗo la ayatan mane wa ma kana wonali aktharum ko ɓuuri hewde e maɓɓe mu'minina ko ɓe gomɗinɓe. wa inna rabbaka anno jomma lahu al aziz wallahi kanko ni tedduɗon arrahimu yurmeteɗon. wa id nada rabbuka antuma nde jomma nodduno Musa nden Musa anskoni itil qawma artawaɓe yimɓe azalimina toñuɓe wajoɗaɓe qawma fir'auna yimɓe fir'auna ɓen wi'aɓe ene ala yattaguna eɓe hulatalan ɓe acca rewgol goɗɗo ngo ko hinamin. annabi Musa o jaabi qala wi rabbi joomi inni min noon akhafu miɗo huuli noon an yukadibuni fiitaɓe fennande o e diɓu sadiri e kadi min ɓernde anden ko hiɓɓinde ko sokinde ko ala nawonana mettaylan ko ɗum o torino Allah ka suratu taha to Allah ittanimo. e kadi wala yampaligu lisani ɗengal angal yewtata ko laaɓi ko ɗum fo o torino to Allah ittanimo. fa arsil ila Harun miɗo falaya nelu ko to an Haruna waɗa on ɗon nelaɗo. wala hum no wodani ɓe kadi alayya e an ɓay ko gonga kam miɗo mari jungo maɓɓe toon gambon bakkatumo mi huuwi mana ko wari ko wonki kono eɗen ando na e hoore teware. Allah fa khafu miɗo huuli an yaktuluni fi wataɓe waran. qala Allah dali kalla ɗiɗo fof tamapine mi rigili fadhaba yahe bi ayatina wondude e ayaji an ɗen inna menen makum wondude e mum mustami'una meɗen jenti on. fatiya fir'auna alayka fir'auna faqula wi on inna menen rasulu rabbil alamin ko men nelaɗo Allah jeyɗo windere nde on. an skoni arsil accoto mana wondude e amen bani Israil. qala ɓayɓe ari ɓe yettini ɗum kanko fir'auna o inni ene Musa alam no rabbika fina walidan ene men wonali ko menen woni jeyɓe maɓɓen ko menen wonma ne'ude fina hakkude amen ɗo walidan ila ka wonnoɗa boobo ene ɗum wona no woniri min wonali ko men wonen wonma ne'ude ɗo walidan ila ka wonɗa boobo ay sahiran ko a payko ya Musa wala bista ñiɓuɗa fina hakkude amen ɗo min umrika immorde gurdam maɗan ha timminɗa duuɓi 30 ko ɗum ko ɓe waɗi ka tafsir salasina sana duuɓi 30. wa fa'alta huuɗa fa'alata ka golle ma allati ɗen fa'alta ɗe golluɗa ɗum woni wargol wonkikin wa anta tawi an on sumati minal kafirin ko a jeeyaɗo e yedduɓe dulluɓe wa anta an minal kafirin ande ko a jeeyaɗo e dulluɓe nemaji an komi nemini koye ma be mana moƴƴireji komi moƴƴi kon e ma. qala Musa annabi Musa maki mi huwi ko yuɗa ɗo kono fo altoha mi huwi ɗum idan on tuma wana tawimi min ad-dallin komi jeeyaɗo e majjuɓe komi jahili on sumati hari mi anda awa fa farirtu on sumati mi dogi fa farartu mi dogi min kom immorde moɗo lamma khiftukum tumande mi hulno on wata on wara.
ɓay mi yehi toon fawa ha ɓalli rabbi joomi en okkilam toon hukkuman faam sabu waɗugol lan annabajo wa jaalani waɗilan minal mursalin jeyaɗo ene laaɓe kere noon watilka nimatun ko ɗum ɗo woni nema ko moƴƴiɗa e an tamunnuha alayya mo hiɗa mantora e hoore an fir'auna andintinalan an abatta ko ɗum waɗata ha ya a makkin ɗin bani israila fo fi ko moƴƴiɗa e an min tum ɗum no wona saabu ya makkin ɗin leñol amin ngol fo abete makkinɗinalan min mo moƴƴiɗa e muɗum on ɗum wata wonde ko ɗum woni julɗo ko ɗum woni neɗɗo ko ɗum woni hiranɗo diina mum e leñol mum tawata kanko o waɗede goɗɗum hino ɓuranimo di leñol makko ngol waɗede goɗɗum luuti e leñol mum yawɗo tawti leñol goo fi kanko tun yo o welnu leñol makko ngol yo sa'o leñol makko ngol yo wara yo soke leñol makko ngol yo fiimu liɓe yo ombito on ɗon luuti o nano wayete qala fir'auna wi ene wama rabbul alamin ko mboni allah jeeɗo windere taw haranami qala toujours o andi annabi Musa ko marɗo hikma o ko marɗo gandal o jaɓata wiide ko kaarigoy hande o wiyata ko ni o wi rabbu samawati ko allah jeeɗo kammoli ɗin wal ardi e leydi ndi wama baynoma konkoni hakkude majji in kuntum so laatike muqinina ko on hooliɓe qala o wiyani kanko ko ɗum woni fir'auna ɓe man hawlahu ɓen wonɓe takko makko ala tastami'un on ala nande ko Musa on wi'ude kon qala wi rabbukum ko joomi mon ko woni joomi mon annabi Musa makude joni ko woni joomi mon wa rabbu abaikum e jeyɗo babiraɓe mon al awwalina addiɓen qala wi rabbukum ko jeyɗo on wa rabbu abaikum jeyi babiraɓe mon al awwalina addiɓen ko on men wi'ude allah qala kañum fir'auna wi inna rasulakum andeɗo nelaɗo mon allah de ursila ilaykum nelaɗo e mon la majnun o feeti mi ñawda e monon joni qala o wi kanko Musa toujours mo kontinde haala kan koni yo ata hawju miɗo yetade makko boni allah rabbul mashriqi wal maghribi ko jeyɗo funnangue e hirnangue wama baynama konkoni hakkude majji in kuntum so laatike taqiluna ko on haqqiloɓe ɓay ɗon felliti ko bewɗo on wata wiide ko onon jeeyi ɗum qala wi kanko firawna he ka Musa la in ittakhadta ko min ma haalande sa debori ha ɗaɓɓiya jogitike ilaha rewetede go gayri ko hinalan min laaji alannaka mi waɗete minal masjunina jeeyaɗo e sokaɓe prison ferme ko ɗum tummat komi haalanayma kala nabi Musa maki awalaw ji'tuka si mi addanima bi shay'in mande mubinin feññinde wonde komi nelaɗo qala fir'auna fa'ti bihi awa addinde in kunta salatike min as-sadiqina ko a jeeyaɗo e gonguɓe fa alqa o bogi a saw tuggordu makko noon fa ida hiya tawi tuggordu ɗum subanum ko bollil mubinum feeñugil o naga o takki yadaw jungo makko ngon o sortigo kala e nogi fa ida tawi ngon kadi bayda u ko ngorane o linnazirina wonande daaroɓe qala wiyani lil mala e hooreɓe mbattuɓen hawla o takko makko kanko fir'auna he watte hakkilde inna hada andeno Musa wala sahirun wallahi ko mbileji alim anduɗo mbileyagal non goy kadi o na peti afe mi yettoon noon son wattali hiili yuridu ko o faala an yukhrijakum ko nde o yaltintaw min ardikum o ittaon e leydi mondi mbi sihiri saabu mbileyagal makko joni noon fa mada ta'murun kon ɗum wiwɗon kon ɗum diisondirɗo ɓaalo ɓe wi menen komi wi arji ko ya ruttum o hoota taw wa akahu kanko fof e ko to makko ɓa ko mbileyagal o hoolori faba atnela filma da ine e ceyɗen fof hashirina ɓe mawɓa ɓe adda yatuka ɓe addana bi kulli saharin kala wowɗo mbileyagal moƴƴa noon alimin anduɗo fiimu firano tawi kañum ko feere ndenni ko haqqille makko ɓe waɗi ɗum fa jumi a sahara to mbile ɓen fof moɓodiri limiqati yawmin maalumin fi argol e waɓatu ñalande andade ɗum woni yawmu zina waqila ɓe wiyani linnasi onande yimɓe ɓen hal antum mojutamiuna taw si on ara e mawɓo ɗon tawde ɗon fen on hakkude amen e Musa laallanano gasa men en nattabi umen jokka e assahara ka mbile ɓen in kanu so ɓe laatike humul ghalibina ko kamɓe woni ko fooli sabu kamɓe ko mbile ɓen ɓe tañƴinanino polgal kono gonga e fenande jippiɗa ila anna dawi kono ha hande fenande liɓaali gonga falamma jaa saharatu ɓay mbileɓe ɓen ari qaaluɓe wiyani tawli fir'auna ɓe yewtu taw hoore ko ɓen gollude ko ɓenni ene fir'auna a inna lana la ajiran est ce que meɗen mari juddi taw in kunna simen laatke nahanul walidina ko menen woni ko fooli ɓaalo wiɓe naam wa innakum noon idan on tum ala minal muqarrabina haray ko jeeyaɓe waɗaɓe proche ko gouvernement on qala lahum Musa anna Musa wiyani ɓe awa joni alqu fere ma antum konko tawi onon mulkuna hiɗon mari feragol ɓe feri falgaw ɓe feri hibalahum ɓokkoye maɓɓe koye wa isuyahum e cawoye maɓɓe koye wa qaalu ɓe dari ɓenni bi izzati fir'auna mais wondiri teddungal fir'auna saabu kamɓe ɓe anda garanjo ɓuri fir'auna
innana menen la nahnu lgalibuna ko menen fowlata ɗo hannde. fa alqa Musa, annabi Musa kadi firi asaw tuggordu makko no ya akhi fa ida hiya tawi tuggordu ndun talqafu hindu moɗama yafikuna dendanangal koɓe fefindi kon e penale folgiya sarat mbile ɓen suwisaji dina koɓe sujjuɓe qaalu ɓe wiki san amanna men gomɗini bi rabbil alamina Allah jeyɗo windere nden on ɓe hattal ɗon fiwata fir'auna sikko kanko ɓe inni rabbi Musa wa Harun ko Allah jeyɗo Musa on jeeyi Harun. qala Allah daali qala afwan fir'auna lanatullahi alayhi wi amantum lahu on gomɗinimo qabla an adana lakum ko adi mi yanan nde on innahu mi andi o la kabirukum ko woni mawɗo mon alladi o allamakum sira on ko andini on bileyagal fala sawfa ta'lamuna aray andon on waɗi ko waɗatake saabu law gasti anna wallahi mi taƴa eydiyakum juuɗe mon ɗe warjulakum e koyɗe mon ɗe min khilafin immorde e lutodiral wala usallibannakum epi kadi wallahi mi fempay on ajmayina on dendagal mi halkay on qaaluɓe wi la dayra illa o ala tana e baasi o ala inna menen ɓaysi men maayi ila rabbina ko faade ka joomi amen mun kalibuna on komin ruttoto inna menen natuma meɗen tanƴini si men maayi fi Allah a yawfirlana nde o yafotomi nde yafotomi rabbuna joomi amen hata yana ɗi bakkatuji amen komin waɗi ila men taga an sikoni kunna men laatike an kunna si tawi men laatike awwalal mu'minina komin adi ko menen woni adiɓe gomɗinde Musa meɗen tanƴini Allah yafoto men saabu ɗum waw haynamen wahani ila Musa faade Musa an sikon asri ɓe ibadiyaɓe e jiyaɓe an ɓen ka jemma ɗo taw won ha weeta innakum nono muttabawna kon jokkiteteɓe ko ɗum waɗi siko yo mbuusu law fa arsala fir'auna neli fil madain e cayi ɗen fof hashirina ɓe mooɓi o waɗi laan ɓe tappi tabaldene ɓe waɗi décret yo fof mooɓo ara mi mana ɓe ataka annabi Musa e yimɓe muɗum ɓe mbimbi law ka subaka tawi noon Allah subahanahu wa taala wa makaru wa makara Allahu tawi Allah feeji yamiri ɓe yaltu ka jemma ɗon ɓe haldi dawgol bimbilaw ko ɗum woni atako e annabi Musa en Allah yoɓe yaltu ila jemma o wi kanko firawna inna haulai ande no ɓeɗo Musa e gomniɓe mumɓen la shirzimatun koɓe dentel galiluna fanɗugel anda noon wona c'est pas la quantité c'est la qualité wona ɗuɗugol hunde nden darete ko kelɗugol mayre on ñakil gooti no ɓuuri sasate cuuƴi wa innam no kamɓe lana wonande en la ghaizuna ɓe monini en koɓe dintu gokkuni ɓe dekoni e men waynano enen la jami on ko en dentil molanagil hadiruna rentiningil e mum en du'a ɓer henede Allah dal fakhrajnahum min yaltiniɓe min jannati min itti ɓe zarbenji wa uyunin e canɗi wa kunujin e ngaluji wa maqamin e placiji karimin labaɗi kadalika ko wononi wa awrasnaha min roniniri misra bani israil fatba'uhum joni noon ɓe jokkiteɓe no mushrikina ka puɗal nangue falamma tara aljam'ani nde koneli ɗin ɗiɗi e ndirno ɓe yimɓe annabi Musa ɓen ɓe ha heddike lumbugol bahar on kono ala ko lumbire maayo ngo ɓe dari ɓe paani ɗon ko honno ɓe waɗata e nder ɗum tun ɓe haynoyi koneli ɗin firawna e koneli mum ɗin no ara firawna e koneli mum ɗin kadi hayni ɓe no ari ha kam binde maayo paani ɓe hooli yo ɓe tawɓe ɗon ɓe ɗannina ɓe ɗon e nder ɗum wala saabu Musa yimɓe annabi Musa ɓe wi inna no enen annabi Musa lamudura kono en hewtitama taw kon no waɗeten kala annabi Musa maki kalla wona noon inna ma'iya rabbi wallahi ande no wonde an joomi an sayadini o fewna e lallawol ngol rewreten enen kadi Allah ɗen hoolorɓe Allah saabu ɗo wela hoolorde Allah hino ayɓe ɓen hewti e hino ndiyanɗa pellette Allah danda e lan ɗo wona julɗo kala wawi ɗum faw haynamen wahini ila Musa an sikoni adrib tappir mbiya saka tuggurdu ma ɗum albahara maayo ngon fanfalaga ngo fecci o waɗi ɗum o tappiri maayo ngon tuggurdu fanfalaga ngo seeki ɓe heeɓi kaɓe rewa fa kana laati kullu firqin kala feccere kala fecco ka tawdil azim no pellil molanagel ɓay o tappi baaru on yoori ɓeeɓi haali ɗama ndiya woniri fello ñaamo ɗama woniri fello nana foosol waɗi ka kunde wa yeru tara wowal ɓe rewi ɗum ɓe lumboyi summa garagna al akharina refti men yooli hedditiɓe ɓen wa azlafna men takki samma ɗon al akharina hedditiɓe ɓen ɓaɓeya lumboyi men takki hedditiɓe ɓen ɗon wan jeyna men dandi Musa wa man maahu e ɓen wonduɓe e makko ajumayna dendagal summa garagna al akharina e refti men yooli hedditiɓe ɓen inna fi dalika ande woni ɗo laaya tan mande wa ma kana wonali actarum kono ko ɓuuri hewde e maɓɓe mu'minina hino gomɗina wa inna rabbaka anno joomala wal azizu kankon tedduɗo arahimu yurmeteɗo o wattul alayhim janggo e dow maɓɓe naba ibrahima habar ibrahima fi Musa si gasi
hiɗo gala tumande o wi anno li abihi ɓen makko agara wa qawmi yimɓe makko ɓen fo o wi he naata abuduna ko honɗum wonɗo rewde gaali ɓe wi naabudu meɗen rewde asnaman sanamuji fana zallu min wonta laha wonande ɗiɗo akifina meɗen ufinaniɗi meɗen rewaɗi qala ɓe hal yasmaunakum taw si hiɗi nana hitomon idi taduuna tumande noddutonɗi aw yanfaunakum ka hiɗi nafa on so rewiɗi aw yaduruna kaɗi lorra on so jaɓalɗi rewde ɗum ɗo fof muɗum ɓe haalde ɓe fotti ɓe jaabi ɓe oye ɗum ɗo fof waɗata ɓay ko gongan o wi a ko honɗulle rewanton ɗum qaalu ɓe wi bal koni wajadna men tawi abana babiraɓe amen ɓen kadalika yafaluna koni men tawri hiɓe golla minen kadi wala a taari mukta dun minen kadi min iwtiri ɓawa maɓɓe min ñentini nokku goo ko noon ɓe haaliri e suratuji goo qaalu wi awa faraytum yetelamma kuntum koko laati ɗon taabuduna hiɗon rewa antum ono wa abakum e babiraɓe mon al aqdamuna feƴƴunoɓe fa innahum no ɗiɗi wonɗo rewde adu wulli ko ɗi gaño an komi gaño majji illa rabbal alamin si wonara ko Allah jeyɗo windere nden o rewɗon on ɗon noon siko on ɗo rewɗon ko en gooto alladi kon halagani tagilan fa huwa yahdin ko kankoni ko fewnatalam walladi ko kanko huwa yutto imuni kanko ñammintalan o yasqin o yarnalan wa ida maritu simi nawni kadi fa huwa yashfini ko kanko sellintalan moodi annabi ibrahima no mari tawhide timmuɗo honno ɗum ɗo fof himo hooli ko Allah waɗata walladi on Allah jo yumituni ko kanko kadi warata langoy komi neeɓi wurude summa yohoyini refti o wurnitoyalan kadi komi neeɓi mayde walladi ko on kadi ɓoy atama omi tanjini an yawfirali wonde no wawilan yaafade wonde yaafotolon hati ati bakkatuji anɗe wona goɗɗo goo yawma din ñalande joddi kuuɗe rabbi joomi habli okkan hukman ñawre wal heƴini ƴeŋindinalan ko ɗon wattidalan bisalihina e moƴƴuɓe ɓen Allah daali mi jaɓi wa jaalli waɗanala lisadak sidiqin ɗengal gongal fil akhirina e sakkitiɓe ɓen waji alni waɗala min warasati jannati naim jeyaɓe ɓeronoɓe aljanna nema wafir li abi yaafoɗa ɓen an hari on say noon o andali goɗɗo torantako kefeero yaafuye nde o anduno falamma tabayyana law annahu min ashabi nnari tabarro amin tuma nde o anduno bam makko ko aden kefeero du'antake o pottitino e du'a on hande kadi o torananokimo innahu no ko woni no ɓen an ɓay komi wowol gonga kana o laatike min o bollina ko jeeyaɗo e majjuɓe allah mi torkema wala tohusini wata hoyno en yawma yubasuna ñalande ummital si tawi noon woni min mi yeehi aljanna ɓen an haɓɓama naɓama yiite haray ɗum ko hoyende yawma la yan faw ñande tawi nafoyta maalum jawdi wala banuna wona ɓiɓɓe worɓe illa man ata llah so wona on arduɗo ko allah bi galbin salimin e ɓernde hisude ko ɗum woni kon torima ko du'a annabi ibrahima onni wazulifatil jannatu aljanna on ɓanne lil muttaqina wonande huloɓe allah ɓen yo allahu on waɗen jeeyaɓe maɓɓe wa burrisatil jahimu on kadi feññinane lil wawina wonande bewɓe ɓen wona fo yiyata jahannama nge ɓannete ka dargal kono ko naata e ɗe magge ɓen yiyata nge enen en yiyata nge fi wota en ɗen ƴo yo allah dande jeede iyoɓe jahannama sakko natoɓe e magge wa qila lahum ɓe wiyana ene aynama kuntum konton konko laatinoɗon taabuduna hiɗo rewa min dunillahi ko hewta allah hal yansurunakum taw siɗinno walla on aw yantasiruna ma kanji tigi taw hiɗi wallidira fa kubukibuɓe hippeɓe une fiyaka nder yiite hum kanji reweteɗi ɗin wal gawuna e bewnoɓe jokkiɗi ɗin hino rewaɗi fof ɓe bu'inay ka nder yiite wa junudu iblisa e koneli iblisa ajmauna ɓe dendagal ɓe bu'inay ka nder yiite qaalu ɓenna wahum hara kamɓe fiha ka nder yiite ton yaktasimuna hiɓe yennidira hiɓe yeddodira hiɓe wenjidira ɓe diskita inna tallahi min wondiri allah in skoni kunna min laatike lafi dalalen hari meɗe nder majjire mubini feeñude jaka ko wonnoɓe rewde ɓen ɗoftan wonnoɓe ɗoftade jokka ɓen ko ɓe woni wolde ɓenna jaka noon hari meɗen majji ko hande noon ɓe andi ɓe majji andi ko gandal ngal nafata ɓenna jaka noon hari meɗen majji idi no sawi kon tuma nde min fondidirta on min fonnayno on bi rabbil alamina e jeyɗo windere nde on jaka na on hunde fewdo min fonnayno en allah jaka noon hari meɗen majji on say wama adallana majjinali men illa al mujrimuna sonaɓe bandiɓe fama lana alana men joni noon min shafina immorde tefanoɓe wala sadiqin wona guiɗo hamimin yurmeteɗo men falaw anna lana e hara hino wodanno men karrata ruttorgal ka aduna fanakuna min laatotono min al muminina jeeyaɓe gomɗinɓe ɓen min welditotano jaka e ɓeɓe min weldiɗo men jokkatano ɓe hay hirodiral wonatano hakkude amen allah daali ko ninsugol fendo ninso nafata musidɓe inna fi dalika woni ɗum ɗo la ayatan mande molanade wama kana laataki aktharuhum ko ɓuuri hewde maɓɓe muminina koɓe gomɗinɓe wa inna rabbaka anduno jomma lahuwal azizu ko kankoni tedduɗo on arrahimu yurmeteɗon yo allah teddin en yo allah yurme en si ɗum feƴƴi kaddabat fennino kadi qawmu nuhin yimɓe annabi nuhu ɓen ɓen fenni almursalina ne laaɓen
ide qala lahum akhuhum tumande musidɗo maɓɓe wiyannoɓe nuhun annabi nuh ala tattaquna en hulata allah accon shirku rewgol laata e uzza e manata rewon allah inni min lakum wonande o